Narednim minutama vodimo vas u Gold, kojim ovom prilikom pozdravljamo i naravno želimo sve najbolje za Božić. Ali isto tako predstavljamo vam i 3 prekrasne djevojke iz benda Učiteljice. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer sam voljela. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Generale moj, ti pucaš u civila, gledaj me u oči kad me ostavljaš. Poštovani gledatelji, evo nas u Goldu. A danas ćemo predstaviti prekrasne djevojke koje se zovu Učiteljice. Moja prva učiteljica danas je Mateja. Mateja, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav, Bog. Mateja, napravili ste bum s ovom pjesmom koju slušamo, Generale. Čuli smo da je snimljena na ljetu, zašto tek sad vani? Pa da, na ljeto je snimljena, ali u to vrijeme smo imali još jednu samostalnu pjesmu, tako da smo si stavili neku pauzu između toga, ipak nećemo odmah jednu za drugom pjesmom, tako da je pogodilo se da u 12. mjesecu tek izađe, ali mislim da nikada nije kasno za dobru pjesmu. Bez poštenja i bez stida, želiš da ti oprostim, hoćeš da te naučim, a ja neću da me imaš. Tu bolest ne liječi ni ljuta rakija, jer nema lijeka kad je čovjek nevjeran. A sad je kasno da se mijenjaš, ja sam cura koju nemaš, nisam ja tvoja učiteljica. Mateja, kako su nastale Učiteljice? Pa tako da je bila je raspisana audicija na kojoj smo se prijavile, nas 3, kao i dosta cura, mislim da ih je bilo čak 100-tinjak. I eto, nas su izabrali Dušan Bačić i Bojan Dragojević. I eto, tako smo došli do ovoga gdje sada jesmo. Ja sam vidjela, dosta ste dueta napravili, Jasmin Stavros, Neda Ukraden, Severina, a naravno da nijednu pjesmu koju pjevaš ne možeš izdvojiti i reći ta mi je najbolja, ali ima li neka od tih koja ti je posebno draga zbog snimanja spota? Pa tako, sve su nekako na svoj način dobre. Evo, na primjer, sa Stavrosom Nema natrag, to je nekako posebna jer je prva pjesma. Ali snimanje spota mi je najdraže definitivno bilo za zadnju, za Generala, jer je bilo na otvorenom, ljeto, sunce, more i prekrasno je bilo jednostavno, da. Kako je bilo snimati spot sa Severinom? Pa odlično, da. Ona je stvarno normalna. Kada se upozna, dobra je osoba, u redu je, smijali smo se, zezali, dobro nas je prihvatila, tako da samo riječi hvale o njoj. Jesi li očekivala kada si nakon 24 sata otvorila YouTube i vidjela koliko imate pregleda da će ih biti toliko? Pa gledajte, to je Severina ipak, tako da smo očekivali da će biti toliko, da, ali naravno da je to sve veliki šok nekako za nas i nešto novo, ali dobro se nosimo s time, eto. Sada je već publika jako dobro upoznala Učiteljice. Što nam Učiteljice pripremaju za dalje? Sada ste napravili, sami sebi dignuli ljestvicu poprilično visoko. Što možemo očekivati od vas? Pa u budućnosti planiramo snimiti album cijeli, novih pjesama puno, spotova također. Za sad planiramo, znači, dalje samostalnim vodama ići, više neće biti vjerojatno dueta i to je to, eto. Ko su druge djevojke? Prije nego što razgovaram s njima, malo mi ih ti predstavi. Pa evo, Ana Vurcer, ona je iz Slovenije, točnije iz Ptuja. Ona svira violinu, Silvija Ivić je iz Koprivnice i ona svira tamburu. Otkud si ti? Ja sam iz Kutine. Reci mi, obzirom da onako malo su vas mješovito izabrali, vidim, 2 djevojke iz Hrvatske i 1 iz Slovenije. Dobra kombinacija? Pa mislim da je, da. Općenito smo mi nešto novo na ovom području i tako da ljudima je to dosta nekako neobično, jedna cura, pitaju se uvijek kako se nalazimo, ali eto, nekako nam je na pola puta uvijek Zagreb i onda tu imamo i probe i nalazimo se i sva snimanja su uglavnom tu, ali puno i putujemo naravno, zbog snimanja, zbog nastupa, svuda nas ima. Reci mi, smeta li vam što vas uspoređuju s ministarkama? Pa ne smeta. Mislim, cure osobno ne znam, ali glazba nam isto dosta drugačija, tako da mislim da nemamo puno poveznica tu što se toga tiče. Kakvi su planovi za novu godinu, gdje će biti Učiteljice? Pa trenutno je još nešto u pregovorima, dosta je sad već kasno, ali pregovaramo još nešto i bit će vjerojatno, tako da će se sve saznati u svoje vrijeme. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer
Učiteljica broj 2 je Silvija. Silvija, Mateja nam je rekla kako je nastao bend. No ono što mene fascinira, obzirom koliki se broj djevojaka prijavio, a da je ekipa koja vas sastavila iz Beograda, da nema nijedne djevojke iz tog područja. Pa mislim da su naši menadžeri i kompozitori htjeli napraviti bend za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu pa i Srbiju, ali ipak sa sjedištem u Hrvatskoj, tako da hrvatski bend. Pjesma Generale, znaš, kad smo čuli naslov, razmišljali smo da li će imati neku političku konotaciju, što bi se moglo kriti iza toga, a zapravo pjesma je poprilično poučna i prava onako ženska pjesma. Pa mislim da to nema nikakve veze s politikom, nego sa nekim baš muškarcem koji je curama nama svima očito slomio srce, nešto tipa toga. Da. Je li to, ja vjerujem da se dosta djevojaka može prepoznati u toj pjesmi, dosta ih je stih od refrena, onako nekako nakačile su se sve na taj, ti pucaš u civila. Pa to je bio vjerojatno cilj pjesme, da se curama sviđa da mogu pjevati kad su vani. Takve pjesme uvijek najbolje prolaze, ja pa mislim. Kako je proteklo snimanje spota? Pa super, mislim snimali smo 2 spota, onaj svoj za našu solo pjesmu Nisam ja tvoja učiteljica i Generale isti tjedan, pa nije nas baš vrijeme mazilo, ostali smo bez struje u Crnoj Gori i bez vode i svašta, ali dali smo si truda pa mislim da je bilo na kraju sve ok. Je li jedna od vas zapravo učiteljica? Tako je, naša violinistica Ana, ona je stvarno učiteljica razredne nastave. Je li se još razmišljalo oko nekog imena benda ili odmah bilo na prvo idemo učiteljica? Pa mislim da je Dušan i Bojan, da su oni odabrali to ime prije nego smo imali učiteljicu u bendu, ali kad možda su samo malo naklapali da bi to bilo to ime, pa kad je ona rekla da je stvarno učiteljica, onda vjerojatno više nisu morali razmišljati. Sad me ima, sad je pravi čas, ja malo sam tu, davno želim nas. Nema natrag nama ljubavi, kad usta blizu su, ti korak napravi. Sad me ljubi, sad mi budi lijek, najbolje ako smo prijatelji za uvijek, prijatelji za uvijek. Evo, pitala sam Mateu, zaista hit o hita i odlične suradnje za djevojke koje su tek izašle na estradu, Ne da ukraden Jasmin Stavros, odnosno Jasmin Stavros, Ne da ukraden tim redom, Severina. Vama samo nebo može biti granica. Pa ne znam, bilo bi lijepo da. Kako si zadovoljna brojem pregleda na YouTube-u? Super, svaki dan gledamo i čekamo koliko će biti, evo sad je 2 miliona sa pjesmu sa Severinom i to je stvarno super. Što učiteljice planiraju u budućnosti? Gdje se vidiš ti sa svojim bendom za 3-4 godine? Pa ne znam, prvi cilj nam je da izdamo svoj solo album, znači koji bi trebao biti gotov na proljeće, pa dalje ne znam, nadam se da ćemo imati puno nastupa, puno dobrih pjesama, više nećemo vjerojatno imati duete, da nam je sad malo dosta, ali eto, ne znam, nadam se da ćemo imati i dalje dobre pjesme i da se ljudima sviđaju. Evo za kraj da te pitam, jeste li vi, u Srbiji imamo ministarke, u Hrvatskoj imamo učiteljice, je li to ono ponovno obuđenje girl power bendova? Pa ne znam, ja se nadam da će biti tako, makar nas dosta uspoređuju sa tim curama, ministarkama, ali mislim da nismo slične niti po vrsti glazbe kojom se bavimo, osim što smo ženski bend i one i mi i sviraju i one i mi. I što ste oba dvije sa Severinom? Da, to je ispalo sasvim slučajno, da. Jer mi smo pjesmu snimili u biti prije nego one, samo nismo ju izdali prije, tako da ni to nema veze. Nismo ih kopirali. Hvala ti puno. Hvala vama. Brazilu brzo prolaze, ako ti se spava nisi za mene. Okreće se zemlje lopta šarena, ne idemo kući prije vremena. A iz Slovenije stigla je i treća članica Ana. Ana, hvala ti što si došla. Pa lijepi pozdrav vama i hvala za to da ste me pozvali. Tak. Ana, učiteljice su nas osvojile na prvu. Ne da ukradem, već se ponavljam ko papiga. Stavros, ali imate i svojih prekrasnih pjesama. Kako ti je s djevojkama? Pa hvala, drago mi je da vam se sviđamo. Pa ja, Mateja i Silvija smo sad dosta zajedno i postale smo baš velike prijateljice, tako da meni je to mnogo drago. I nema veze da sam ja iz Slovenije, one su iz Hrvatske. Kad je muzika ovdje, ja mislim da nema granice. To ste i dokazali, izbacujete hit za hitom, dueti su vam odlični, djevojke su rekle da sad neko vrijeme neće biti dueta, da radite na vlastitom albumu. Kada možemo očekivati album? Pa
Pa taki je plan. Sad ja mislim da je dosta dueta, tako smo se i dogovorili. A album mi sad radimo, snimimo nove pjesme, pripremamo album. Tako da ja mislim, ne znam, možda za ljeto da iznenadimo i imamo novi album. A sigurno jako brzo. Kako je bilo raditi s Nedom Ukraden? A Neda je super, ona ima ogromno iskustva, ona je u tom poslu ne znam koliko godina. Tako da, meni je bilo jako drago da smo radili sa njom. Ona nam je dosta pomogla, objasnila neke stvari, ona zna koliko taj biznis ide i kako se to radi. Tako da, mislim da je to super iskustvo i nikad ne mogu da ga zaboravim. Noći u Brazilu brzo prolaze, ako ti se spava nisi za mene. Evo, mi smo čuli da si ti zaista učiteljica. Pa jesam, da, ja učim u školi u Ljubljani, a to još malo. Reci mi, čuli smo da je bila audicija za band, jesi li bila iznenađena kad si ti izabrana zajedno sa Mateom Janom? Pa meni je bilo to jako drago, a ja se bavim s muzikom mnogo godina, ja sviram violino više od 20 godina i ja sam nastupala i svirala pre toga u Sloveniji i nešto malo isto ovdje u Hrvatske. Tako da ja sam bila jako sretna, bilo mi je mnogo drago. Mislim, malo sam se i iznenadila, a svejedno, ja mislim da je bitno kad nešto želiš, kad vjeruješ u nešto, kad radiš to toliko godina, da onda neki put ne može uspjeh da izostane svaki put, mislim da. Iza vas su velika imena glazbene industrije koja rade s vama i to je dokaz i odlični spotovi i odlične pjesme koje se rado slušaju u svim klubovima. Bila sam i u Beogradu pa znam da se i tamo rado slušate kao i ovdje, a čujem da i u Bosni jako dobro prolazite. To je zapravo za pjevače koji tek nekako kreću s karijerom izuzetno bitno i nemaju svi baš toliko sreće. Pa tako, meni je drago da i u Sloveniji, gdje sam ja doma, da se i u Sloveniji učiteljice mnogo slušaju, tako da mi je baš drago. A odlična ekipa je sa nama, Dušan Bačić i Bojan Dragojević, oni su iz Beograda, cure su iz ovdje, ja sam iz Slovenije i cijeli Balkan je zajedno. Ali zapravo najveći hitovi nam i dolaze iz Beograda. U posljednje vrijeme svi veliki hitovi dolaze baš iz Srbije, pardon, ne iz Slovenije, iz Srbije i najbolji tekstovi koji prolaze, evo imali smo prilike vidjeti i Jelena Rozga je išla u Srbiju da kupi svoju posljednju pjesmu. Pa, znate šta, oni tamo to jako dobro rade, ja mislim da. Tako da i ovdje pjevači znaju ko radi možda najbolje, pa idu tamo. Nije to neka tajna i pjevači iz Slovenije žele da kupe pjesmu sad, ne znam, u Beogradu. Dosta se traži to sad a to je to što imamo mi, ovdje smo mi u pobjedi jer mi to sve imamo. Dušan i Bojan rade za nas, mi smo njihova ekipa i mislim da smo tu u prednosti pred svima malo.